Shubor nakaslem jong unongsan hima. OMDC kamelim uba Roni V Lengdo henne kasngi ulawan raya kamat banyatai halor ka propose amendment jong ka kernet bahenriu. Haga balaya shementalang ru da OMDC kamau khar pentor umkra constituency ba PNC. Haba pensyai halor kani UCEM ka KHADC uba Titos Khan. Ula ong bahadin balawan raya kani ka amendment hapok ka Raja Sabha. Batla pha sya ka standing committee. Nakalyang ka jongki kila ai jingmut sya ka standing committee. Shushu ula ong ru bahai kini ki khindas ngi nakalyang ka jongki kila ya kendo yu menteri rang ba ka jilla. Nakalyang u konran ula kular banyalam ki dikhot ka KHADC banlet ya kendo yu menteri kampo yeng jong ka sarkar pedeng. Bat ban pet benya biang haswa ba ka sarkar pedeng kan wan ra ya kani ka amendment banya tai hapo ki yeng dor bar thawan. Boleh syukur Mr. Chairman. Masngau kene kedai ka mat kabang yang tai seni ba namar ba existence jong kene ka this council ka shong bek kene ka subsidy ke kwa onyo jing shai ka tukat ne na po ka isi aku bede bat kene ka amendment ya ka subsidy ka ka status jong ka hadu mentah marnilaya tai nilaya thirba de misukwa bantip Namar bahaya Khasi Hills Autonomous Mutuala Ong Yakakum ka United Khasi Jenta Hills Autonomous District Council hadin bengilayo jelah kejong nilayo nalala kejong ka council baba ke Jenta Hills pelayo la kejong ke Jenta Hills Autonomous District Council Khasi Hills Autonomous District Council Badgar Hills Autonomous District Council de syukwa ban yo jing tip na kejing syai na ke isi ke status jong ke unrepresented tribe namar ba lada piok unrepresented tribe hamni lada ki don ki tribe ki basong na Pogar Hills kamdan kono ke jin khang ye ki ba kin long long ma thi bat la poi hadu ko for ba undai tang ki tribal wat ki undai na ke jai ban tribal ru ki long ki MDC mata hang thi dengan suatu kai kajing dawa jong ka this council bandon oka sarkar India bahkan don kata ka unrepresented tribe nomor habala thau ka Khasi Hills Autonomous District Council kamut kadai Vietnam ta ka jagal reu Khasi Khara ubuhai wa khangga mupana ubuhai wa mo kidai kita ka jagal reu Khasi de masmo ba nimdai ban sya nomor ba kumongong ki la don ki ki tribal ki ba khambun pat Ibun kidon sete Pogar Hills, but amdan kano ke jingkang ki bakin naik third lane bakin yeyeng wat panlong bakin kinong mikmat Pogar Hills Autonomous District Council. Syukur aman tibita nomor lada la syak ya kiwe ki jai benreu ki bomdai na jai benreu Khasi Khara jumi kamut kani ke yeng kamut kalalong no kamut siong no layak le bat kiwe ki jai benreu bat kan kita ya nadong sedong ya ke jingdon kani ka this council hi ka six schedule hi banyada terpang ya ke khno ke syap ke riti ke dustur ka khlin thli jumi dengan tip la ki wan kiwe ki jai benreu ki panwan ki nong nikmat amne na smokan ta ya kita like tli kimat ya bakal nongrem tendrai jong ke this council tadi kita banyada mantan bidang keren ia mencari jong ke land building bylaw dang nyetu ba ni la fokus lai kiai kita ki area ki panham no sabar jong ka board this council mudur le la ki wan no de ki we ki jai pendriu ni kan ta wa ka khndo ka syap dari ki dustur sensyat kada ni dengan so Mr. Chairman sir nakwa man yo jing syai kani this ka arpa matharai aka amendment kepalawan draft dalam bakal mga 83rd 84th amendment jong kerti sencha jong keri India ba kiwe kijela kindon no da panchayat ya kijela mengelaya jong la palai naga panchayat raj te hato kejungwan ke village council kam kata ekata Mr. Chairman sir kemut ki dorbar sinong jongi ki dorbar hima jongi hinumdan borsho kemut ki lakhamdan bor kita ki village council dengan semua kini ki bang tua banyo jing syai na ke isi nomor ba la pelak ini nak pancitirat yo kawan na lendet nak kerpong pat ke pancitirat hak kerteng jong ki village council ngaso Mr. Chairman sir kini ki long ki bang hap ya tai ba kini ki wan pek ba kini ki
jongi kene ka diskonsil kepala don na ka kernet ban real jong ka riti sincha jong ka India kanum dai ban nang senjo kini ki kasik schedule jongi bayo ta ik patang kilawai jongi mentani don nang ni mendai banyak keren tam ta ka patang bamenta Mr. Chairman sir ni hape keren nam ta ka patang kilawai pinpek menta ni besyong ba mi khmat sunu pendong wat ka cakariang kalau sedang rip namar baki diberi bedon lum dan wa manang don kun don kiti de kemut wat ka jaka ka baki sam kun kiti kalau nang rip bateng teng karep karyang ru kamlong syu ka ba sesok nomor ilarit kan jakarep ke mudur le Mr. Chairman sir ladang hidup senon ya ke jinglong try long kena kendo besyap dengan snow na wa mantip ka eka dan jing yang jing perkhat jong ka executive committee ya kene ke village council nasno bide ban persya ladang ni pedang ni kene kamut ki board jom ki dorbar hima ka board jom ki dorbar snong ki setelah kamun minta orang basnong unha blai ke village council usiem ulinga usarkar minta ter unha blai ke village council ke Mr. Chairman sir ni kan pentolot ni ya ka board jom ki council de nasno pak jisa ita Mr. Chairman sir nomor man kepor ni keren ba man penia ya ka administration hamni pada council nasional gede umat kami jenjare gede kalian ka pisah pilai de ngamtip kalian ka isi haba ya keren ni ka amendment latikap nem la ya keren nem bat ka sokar India bat ka sokar jela nomor apala exam ni banginum hap ne na pelak ini banginum hap apa kata ka panchitiraj Ndrei layak keren ba apa la pelak ini pat inyo pat kejing penmang pisah na kasokar India kumayo dan panchitiraj ba kejing peniat ya kene kayeng administration ki office ki company writer ter mangina mangyo kan ya nomor ba lalai ndrei idon kampat sa pisah mangina benyen kejar job dari haki pormencho hot mangidang yo kita kijing kershan mo nak bobon kijing ni kum gading nak flaw betap dari mentah kita kena nang red Mr. Chairman sir aka jing wan lai kene ka NGT ka bakhang banti doyong manki yi kimat ndo kalakta bahaya ka jing yo jong ka discouncil de Mr. Chairman sir ni wanra kene ka motion marnesno ka de ka bakongsan hado kata-kata ba lada don ka amendment kamdai banwanra ke jingma ke jingsir ya ke jai penriu jungi mereka wanra ban ke jing scam nang per scam lada ka amendment wanra ya ke jingma ke jingsir ke jing telot ke council Mr. Chairman sir kum ka yin kamdai ya perkhat ni don kalian sencane kalian ya tai ni de bani yang renti ban pai pai kene ke yin jungi kene ka council jungi kamdai ban telot ha inu ibenta dengan semua kita nak menyo jing syai nak ka isi nak usiam nasi ba dia ka schedule ni de la wanra ka amendment ka dia ban penklain kamdai ban pentelot Mr. Chairman sir na sotang na ini public sibuk Mr. Tersenlang yang motion luar nak ada iba aroni bilendo kondisi na melim jadi dia bukan ka amendment juga schedule hoja sutu ka jing intention jong bubar belum dia akan mau yang pabiang jadi dia bukan ka amendment di sebenarnya udah beliau muslim dan baklanga haka special session Mariawai nilayok banya kendulang yung chief minister na ay bulay yang muslim bubala cimke ni kap dekat MDC tendre disutu kumba mubarla raise katukan ni issue namar ba ngiting bah magarong tang sisin lano ya bagi jawaban amen ni bila lagi baklang tan jatuh tanpa sibuni kalau saya ketemu kumbala pun sudah bubar dia ngai scam bana kalian ka isi kamta museum juga di council ke jongi datang ngak ban yo kopi kan dia ka recommendation ya ka views dong ka state government ka baai sa central government kan kamera sibuni ni nang bang yo ban pay kan dia ki bang income ban nang ajmut dia namar ba kumbalong menta kani ka presence schedule ke dalam pemnuru kadang protect sibuni kan presence tetapi yang ngadu ka system of election jong diserdar election jong girang ba snong nadong ato dari kumbang i hakani ka propose amendment bala draft of home ministry kita pun di minus point nang begini jadi sutnat pada kan kita sitom lang baro nilala ban streamline ban pembek kita kan di area
Ibarat kata ru mau ngi confuse tentang haji pepar ke bagi mi abun di statement anak di authority ke bahalo dengan ngi samba na siam keliat ini yo ini syaba ini syailang keliat ya views yang government haji ngade baka latest view ke bagi pak jai ka ministry ban sel tangi olat banginya delegation lang dekat ke government ban convince ka home ministry ban inset ka tukan ini important plus ke bandung protected nak kita jadi. Tangi tahu bangi kuat ya aji ulang dengan apa. Chairman, hakapan ko ngasuban ay play ya. Member badan burom napo melim di balawan ra yang kini kamat ban yatai hakajingnya deh bat ka propose amendment ya ka 6 schedule. Barai kublai ke pangru ya unong elam jongka liang yate boleh sim betalang akan ke jingatai bat iba judan ru man ka for bat ka isi banya ajimud halo kani ka bentah hakajin sya kani kamat kamde ka ba dak mentale sing yatai nilai syong bun sin bat na kaliang jong ka council kaladon ru ka jingalang ka bun sin ka bangila khat ya ki MDC baro bat ha juga poru habang iyo ban pediang ni ketuka views jong ka standing committee ni jupan ru iki jing ajimut na kaliang jongki member kat ki bangila ban persno te kendiat kumba u member dan buram na meliam lakwa ban yo jing syai kendiat halo ke status lani halo ke jinglong jingman na ketika amendment syupen kan mau lengkot bahadin ba lawan ra ya kenika amendment ni ke 6 schedule ban penkelai ke 6 schedule kabelum ke constitution ka basispa apusan amendment joko constitution of India bill 2019 ketika bill kepala wanra apo raja sabha bat hadin kini ka ying dorba raja sabha kala pha ya kini ka bill syaka standing committee ka balakli da WU MP mengitip Anand Sharma bat nak kini kan yang ka standing committee ka lawan seni seselong bani kendu bat baro ki stakeholder nadu ki nongelam jaki council nalu ki seng bahalang nalu ki dorbashnong nalu ki kenhun ki paper ban pan ya ke jing ajimut ke jongki halor ke jing ade bagani kabir bat kumjuru nakaliang jongi ka executive committee ngila ai da ke jing tho syangani ka standing committee halo gini so kucing but hadin ba ka standing committee kala dep ladangan bakla arsin diwan dikila peni ya ka report ke jongka apa ke website but hadin ba kala peni ya ka report ngilap ba ka report ke jongka di standing committee kam syem layade lani kim syem la pentri kam ya kita kijing ai jimut tiba mangi na ka council lani na ki stakeholder ya ai jimut sekali standing committee tena kalian ke jungi ngila tho ya sekali standing committee bat hakaba khaddu kumbangitip badai ka sarkar jela ka ban ai ya ka views ke joka halor kenika report jong ka standing committee nilai kendu bagi government lu
baka sarkar jelas ke jongi bun sih lakhat ini barang kabakat do ni hap banya merging mutlang baka state government ru kahap banya mirlang jingmut lang bat kai abuse ke jongi baka takalong ba ya ka unrepresented tribe ngim simla ban pediak bat ka state government ru kala summit ya ka ju abuse ka ba na ka state government ru kim pediak ya ka unrepresented tribe bat ka bai dei pat ka village council kaladan ka kajing pensau na kaliang ka state government namar Hagaro Hills imat kadon ka kajing perkhat ba ki pediang ni kan village council ki pediang kat ba nakaliang kajungi pat khasi bo jente hills ni pediang namar kaya tengku bat kabor jong ki traditional institution ke jongi ki bangitip ki Dolbasna tena takadau nakaliang jong ka sarkar jela ka ba nilai kendu biang hakasi ka ba ngidon ya ka special station rekat ka jingya leitlang bat ni nong yalam jong kaliang tei ni kendu chief minister rekat ki MDC baru ke dia dana tu si but nakaliang ka government ru ka sarkar asap but siapa kan ka ingin abuse kalapan kelai ba di village store baru ke dia benda kebamut klaim bedakta ya ka ke ba la praktis hakanika state ke situ tapi kan syukur bantuan syai cucu yang number badan buram ba ila ia keren ru pada state government bagi seluruh biang-biang ke jingku jong ka ministry apa kiwan ra ini village council ka jingku ke jong ki kalong ba kimut ban ring sai ya ka rukom trikam hi jong ki pan siti ya ka tangi suku ka bamut ba paro ki fund ken ya you direct sekali di village council but kum mangala keren menen kasi baka sarkar India ka ministry kaju pedip yang iman kapua baka jutho sini iman kapua baka kuat baka ni ka 15 Finance Commission Award karu kompetrikam ka jongka kadi banlong ba unpentrikam da kita di elected bodies ha di grassroots level ha di village level wan langi la don apa kita ke sistem Henry le si tidak pat kata ni ke sistem ka ha kata ke sistem ke jongi ka bom ya dei bat ka rukom ya jir ya kinong nikmat ngasutu nganumpa kan kerenjai kan beta namar ba kan lam sawai ngatrai ngilai stu ipramangi tinna takadau nakalian jugi ke isi hakan di session ke beladap ilawan ra itu ke bil ka bang form ban form ya ki village development council kenang ba ka jing trikam jong ki village dorbar kan ne be bat haka juga puan kajing angnut jong ka sarkar pat bat kwa kan trikam ini ya kan ka fund ka bayo leng ba kita ki elected bodies ha ki grassroots level leng ba ki village council we form ikini ki village development tena takada ka state government lu kalapan step ya kini ka bill ke sungi bat natang ila yo ka sen tena takada na kaliang ka state government kala majority kan but kalau pak ika bill ke jongka siapa ke ministry ya ka bidai bat ka jingkwa jong member bangin yo ika copy jong ka views and comments
Hoi hak tukasi ke bangi kedua dia mula ong mansapa. Syaka the council dan rei nang query nak liang jongka department DCA department ki ong yang iba pinhap ban tho seli. Tengala ong ya office bakin sa tho officially syaka government bakin ai kopi ya ka tukar abuse ka baka state government ka pak sedeli but ya kan abuse kan sa kulit syaki member baru klang bangitep kai ka baka government kale la kale sisya na kumba ngilay but haka to si layak putru padu chief minister ba syen ngin select syadel banyak kendu markmat bat ki official jong ka home ministry wala dadi banyak kendu padu home minister union home minister syuaban ra ya kan bil haga way pat session ni don bok ba ya kan bil amendment kimra akan session ke pemerintah akarmen waktu sarah haga way pat ka session syua jong kata ida yo ai pur bale si ka sadan ka delegation nang ni ka ba ini let lang bu chief minister nang ba ini yo ban pej bnia ha sasisir syua bakin table ko tengah karai halo kan ke badai kan ke bentah ngait baro nak pedeng jungi le tristom boro gid khat ke yang ke long concern ni kan ni bat nak kalian ke isi minang bu dien ha ke jinge dei bat kan ke amendment ya ke section dia boleh sibuk Mr. Chairman. Mr. Chairman sir I bentah I bertang sampat di CMSA lah menurut dong kabala exam ini nak Panchayati Raj disuruh komen ya kata Sorkar India ke Bopor Jendrai laklet pada ini ban penmang pisah kumba penmang Panchayati Raj nanti tak ini amendment lah ia discuss nem bat state government ne bat kata standing committee bahkan provide the fund na consolidated fund of India ya ke council pemimpinnya administration ini. Mr. Chairman, hakanika amendment ladala amendment ra hakanika amendment adon ka propose ba di council baru kindon la ka jong ka finance commission